Ya ziyakhala emsakazweni kaZulu, ziyakhala kumnandi kunjalo ke. Umfana koRamnani uthi sithandwa sami ngikhumbulwane wami, ngikhumbula usomoya wami. Angazi ukuthi wena uyamkhumbula yini ukuthi hayi kitsamaloba. Ngiyamkhumbula udale, ngiyamkhumbula. Umsakazo kaZulu, umsakazo Ntepe-Manama. Yes, sinjabule ebantwini. Angazi ukuthi namhla kuyalalwa yini ke. Kwaze kwanzima, kwaze kwamnandi. Mama bantaba mistanda kumbula mama bantaba mistanda best we are best sound yazi ngikhumbula intombi yami nyazi la ukhona Ndlovukazi mawunilalele kanjalo intombi yami hayi ngiyakukhumbula phela kuthiwa uma ungamtshelanga wakho ukuthi uyamkhumbula hayi bamkhumbula angazi uyibona kanjani uma ungamtshelanga ukuthi ngiyakuthanda I love you bayamlava impela vele bathi ungamenza iplay omunye uzokuba ngugoalkeeper hayi ungambamba ngani uyantetema umbamba ngani uyaqaqazela mbijana baqaqhamula abafana ungamtribula bayakutribula lawo yes bashapa sitina kastina mfanaka mfana lo waphetshe wathuli koRamnani lo yes anganathi amazi kathula ngazi ukuthi amenzani ake simuzwe leyo mpahla mapresente amanyama yes sisho ukuthi phela le ndaba kade sikhuluma ngayo phela ukuthi omama labo bathole ukuthi ke babe lamathuba ukuthi labo babe lama-properties babe lamatikiti labo babe lezinkomo kumnandi kunjalo ke emsakazweni kaZulu ngomuntu uma isithandwa sakho akusho ukuthi ke kumele athembele kuwo kube nomgoqo hayi akulamgoqo vele lapho kulothando okumunathi fela boundary ukuthola ukuthi hey love kuthola vizwe wathi angisazi isilungu mara sekusiwanturi lorato luyayelela bona uthando luyageleza lapho ngibona khona cela ngitshele ukuthi ngiyamthanda mina ngiyamthanda hayi ziyakhala mlalelo omuhle ziyakhala mlalelo omuhle wothi umlilo weNtepe-Manama FM ngoba lo mlilo uma ungawothanga uyazi uyaba lesizungu ube le stress yonke into kunjalo ngoba ayinjabulo ngamanzi awuyashisa ke umsakazo uyashisa bona ukuthi uyachuna ku-97.0 uhlala ulindile ngokunjalo mlalelo omuhle uhlala ulindile ngoba